nyingi muno ni ngatho nyingi muno Kimuri guku giakanite ona twikiria. Anyone who is following ni mundu gwitwo Solly Michael akauga anyone who is following Waitito for now is just adapting the tics methods stroke narrative, knowing as following the dead cow to the grave without realizing the cow is already dead. But the problem is the tics are lively, living, while they can receive the same, they'll be buried with a dead cow. Tafakari ya babu. Asante sana. Kiambu Mike nigiaitire na dumo pole ni mundu witwo Jimstar mtanashati Rahab mwathini akugeithia njamba ya wira akauga stalled projects is such a menace in Kiambu. We have stalled level 4 hospital in Thogoto and a stalled road that was tarmacked halfway meant to link Thogoto na Dagoretti. The project stalled immediately we voted in the current government. Ati nisiajetio ni thirikari iyo enge eno yaingira ege stall. Mike ni mundu gwitwo Tony Shege kuma Ikino Ward akauga the solution to our county lies with the assembly. Let them impeach Waitito and pave way for development. Muthegi urathio gugacokio kuri gugacokio ngurie thina wa assembly ni uriku muthegi urathio gacokio kuri inyue. Hi Mike Nderito, I'm George from Odero. Tell those leaders we are fed up with the governor. We need a replacement. Thank you. Aige na mehena meciria maingi muno andu mareketie gutwandikira ha no riu ikiuria MCAs tano ona njeka twaritie maundu ma no tukorwo tutari na uigiriki wa kuria atiriri murenda kuhutirika undu ona kamwe Waitito twekite yati ina uigiriki na njiragwo ni uhunjagia ndiwe kana nema ndagiaga kawe muhonoku no in fact Waitito kwina kaundu ona kamwe reke tuge ithu wambiririe guthoma maandiko makuherethu uguthomete atia uhoro wangi igwite ha magutaini manungi wega yago guthiaga atia tondu ni ngu ikanungia kindu kiuru giatuga kindu kiuru tutingiwa ndekite maundu mega in fact itemize utwira atiriri yes tagwa kwari nyekite ABC reke twambiririe point 1 muthuri ucio ni endetwo ni andu reke twambiririe point 1 tondu ni ari wega ni athikagiriria andu ni ari ngoro theru ya guthikiriria iyo ni point njega muno ni mutana tiga wambo erio horo wa tana ndauga guthikiriria okorwo ni tani ndathiri yes ni aguthikiriria we wathio na we ona kuri kuvaraini aguthikiriria ucio ni wega kana tiguo ito no angia ku solution na thikiririe ni njigua kaida huthi ni twanyitana thini uria turaririria ni munini muno wigie mbeca na ni munene muno taru ngia muhiano wa thibitari tuheaga bilioni 5 na kile turaririria ndaigua madam Chani yuga ni dawa out of 5 billion tuciha milioni 90 milioni 90 out of 5 billion ri tureterera nginya dawa cithire custody niki hara twagiu ni kuiga dawa ira manisha supply utari murihe no witagwo KEMSA ni supply wa dawa nikio aradire gwika atia kwamba kurehe dawa kigo tukiaririria horo wa pending bills twina ruo na arwaru aya ari ni andu marutite magoti dawa kurerekana kigo poor governance ikuo ikahitho ugakauga atiriri Mike and to those people politically or something. Hospitals have medicine, but they are not giving the patients. Because my wife aratwarire mwana roiro thibitari ndagitari maramwandikira dawa akagure, but asking a hospital ambulance driver or ya driver wa ambulance kuria ekuruta mbeca driver aramucokia na ku thibitari na marauma na dawa icio akori atiriri dawa icio irariko ungicokia atia taruri haha ri ona ri makoro group ini tutatuo kari turenduo kari ni tuhuragwo mbica nyingi muno dawa ni cia derivwo political side shows no anyita issue ya health ni ndienda gutetera gawa no cio wariho ni atikite issue ya health very seriously kwari horo wa ona kabatu ariririo horo wa faranjuru no health tutiagunuko tukinegocia kugo ni murauga kabogo asa riu thikiriria haha tondu wari horo wa health care etigu yes wika hindi ya wathani wa kabogo ri ni kwari nda ni amihaga attention njega muno wanyita solution na niho gwicia turathi tukorira twina top leadership tutongoretio ni our yes tutongoretio ni our president
stakeholders yothe tutongoretio ni wa president tungikara thi atuikarie thi neno ni tamu yake ya mwisho twarie uma tamwaririe tondu ni arakuona muthamaki tu ndaguthaitha tuikarie thi tondu we niwe mutongoria witu niwe na muthigi witu na kwaria horo wa ma tungithua ndongoria amwaririe kiate mukwenda gwikwo ate ndoneta gwaku mucii ri gutingithuka wiroreire na niho ndirahoya president gwake mucii gutigathuka iroreire tuikarie thi nyitithania andu hari aria manyitithanitie oko ni U4KU nigetha deliver maundu maria twagirwo ni ku deliver tondu kwaria horo mutothigarie miaka 2 na nuthu ona tongo ni ri tondu ko referendum ni iguka ri atiri wira ukokirutwo that one get it from me kiugo amuikaririe atuikarie thi na kio ni ndia manya ni gikuoneka ito rwari ho mutina thina kana Waititu no guikara kuo kana herio ni kauno na gavana Waititu koro a follow what is stipulated thini wa gatiba we ni atige kuruta wira ahe mawaziri powers marute wira atakuingirira nwanyita oko ni waziri wa mbeca oko ni wa bara arute wira atakuingiria mutwe ha wira wake ni takuta wira na nyoro digetie ndeka ithano kirekia please yes na tondu ithu riu ni ithu thauti ya kuri assembly thino ria naguo twina guoki haria pati ingihota kuingirira wega pati tondu aria manominatitwo ni kiama no tukane ma influence ru aria maikari othe aria 32 mero inyui mutira haria guserve interest ya mundu kiumbe muri haria guserve interest cia kiama na haria atarathi wega mugatwira riu ta ithu twina gwati munene muno mwana Mike ugwati munene wa twina guya muno tutirakoma nyumba turakoma mititu na marima ni horo wa ma ni mwetetie ugiteri ona tukire twakire record nginya kuria kwa DCI hizi kitu ya mchezo mutikiro ritore muheo riu tutikwaria hau muno no tukirekia digetie ndeka inya tu please kigo kia mwisho ni nguga no gucokia ngatho niguo mugutete gukuthini wa Kimuri juge atike kigo ikuritwo ifuana nderitu ati andu kana Kiambu mbuga Kiambu ifuju tondu ni agite ugiririki wire nderitu thini wa assembly tukorwo tuthia kindu ta simple majority ida tureka kindu wothe kubutira na no nyende mwikari wothe wa Kiambu tuna wodi 60 urie MCA wa kwanyu igukorwo mwana uriku we ukorwo mwana wa Hajikoi kana ko mwana wa Waititu urie kiuria kiu ni ukwagirira tondu aingi monaga tugithini wa assembly no matimenyaga ati watuko tugutugika na ni nguria ikaria Kiambu marumirire andu tondu hira mundu arakuria nja mundu arahunjia hero akindu witagwo mai no aranyua njohi no nginyagia upreach uroreka na niguo tuige na ugiririki tondu ithu Kiambu ni thukumithondeka na uti mundu ngimana kunjira ni nguga ati ma MCA ni ngumuthaitha ndimuthaithe uti kindu kwa Waititu kuri no the dicio 30 no ciatu the dicio 30 tugithie na mbere njambawira ni guthomera ni ariku ukorerikana maroire the dicio 30 sani kwa gwenda kuga getiriha ndacokia ngatho nginya kuri eroreri a Kimuri no ni gwenda kuga angikorwo mundu witagwo Ferdinand Waititu ni mundu wendete Ngai kwaria uhoro wa ma ni eherie tu ni atige guthi na mbere na gutuhihinya ni eherie tu tondu thini wa kaunti ya Kiambu CECs kana ma ministers ara marugamiriire honge ciothe cia ministries ya Kiambu ni andu very qualified twina madagitari twina mainjinia no mahote gutwarithia county ya Kiambu na mbere na mawatho maria mahitukitwo ni county assembly eherie tu etere 2022 arugame gitiringi andu wa Kiambu makiga ringi na tutigakiga ringi tumuhe ringi tutigakiga tumuhe ringi no for now ni eherie atigire CC wira marute tondu nio mena ithomo cia wira ucio asante thank you na ni wa mbere njokie ngatho kuinoro na kuri nyundu wa gutwita ni twakena muno wa keri Julia Waititu resign na akihariri ni turamu impeach na ni ndina motion wa gatatu hoema MCAs
ndoka kumwira tusaine kweheria Waititu mutikagorwo mutigetigire o mundu oria Wanjiku andu ake marenda atia makwira rute Waititu usaine wa kana andu ake Kiambu waigwa signature cia kuruta Waititu ni cioka tondu gwika public participation tutikwenda ithiete ya Wambora usaine oko wina ni urona Waititu ni agirwo kwehera no ko ndu ndagirwo kwehera tugasaine wa gatano governor Waititu oko he undu wenda gwika Kiambu tono ukorwo ni wenda maendeleo maingi muno huthira deputy uria warehire umuhuthire ucio ni egwika maundu macio mothe na ministers ari othe meite-ini ni twetereire maendeleo thini wa wodi ni twetereire basari tutinaheana tamu igiri ni twetereire projects ya World Bank taruiro ni twenda Wataram Road ni twenda project icio thirikio na ni twenda maendeleo na mutikone tari maruta maendeleo tari favor murega andu a Kiambu county ni wira uria muheagwo na ni mbia ciao na thirikari ya Kiambu irugame muico ni tuhoe Ngai atuteithie na president ona yokio tucerere tondu hindi ya gwathuka president akihurana na ungumania na uraiguika wi gwake Kiambu no aremwo na kurana kuria kungi. Asante sana. Asante. Kire Christine ithe tutingeni na ngiri ona ni nyingi nego tuthukia naraigwa Asante sana Christine gatho nyingi muno list of shame mundu gwitwo Juma gwita ndagitari list of shame ni yumete already na tukerwo ari othe maroire the 30 mahetwo ni governor. Please ni tukumwita muke mwithitule Kabete constituency thuri date muno gwitwo Gerishon wa ngiri gukerwo no ire the 30 Edward Kinyanjui Eric Warugu Kiamba constituency Peter Njoroge Philip Move Mwangi Joseph Gisho Ashoma Kiambu constituency Anthony Ikonya Mwaniki Covenant Masharia Shege Hezron Agashui Mwangi Kikuyu constituency kwina Henry Kagiri ucio kurerekana oire ngiri 50 Anthony Konya ukerekana oire ngiri 200 Covenant Masharia ukerekana ni wamukiria ciringi ngiri 60 mundu gwitwo Philip akuma kuria Kiamba constituency ukerekana Philip Move ukerekana kwina ciringi ngiri 100 Henry Kagiri ukerekana ni ngiri 50 Ruiru constituency nao meku moete 50 ni dona Daniel Kavera Daniel Goge Samuel Karaja Benson na Kidim Gero ni marito maya already ni mathiete kwa DCI already ni mathiete DCI Masharia Taki Juja constituency mani maritwa by the ndathomera maritwa maria matwaritwo kwa DCI ni undu wa corruption ati ni mwa corruptirwo na gwoka kiheano nginya ni muthenya uriku ni njui ni muko mugitwo kaida gatari kunene kuria kwa Kinoti Gatundu South constituency Alex Kabu Wainaina ngirithate John Goge Karigo ngirithate Githunguri constituency Gitau Kagwe ngiri 50 Stanley Juguna ngirithate Lari constituency Joseph Karisho ngirithate Limuru constituency Joseph Kahenya na nominated MCAs makeo ciringi ngiri 30 uyu ni uhoro utwaritwo kuria kwa mundu gwitwo DCI Kinoti akorwo akihingura fairo tondu kurakirikana kwina uira muiganu no mere marito matiriho marito maitithio matiriho turekerie hau tuma kuria kwina mbu na njiragwo Kiambu Njenga yari hau niguo ukabi woka ndugagikore gikuyu kuria kiari ko yari ta buffer na turakimenyithio ati governor Anne Iguru nake ni arikia gukinya igoti-ini iria kuria Supreme Court kuria gwathitetwo cira ni uria wari minister wa hautene mheshimiwa Martha Wangari wa Karwa ni undu wa gutetia guthurwo kwa governor Anne Mobi wa Iguru wa kuria Kenya koguo tugweterera mucia igoti ni korwo igoti itugiru ukoregetua itua riu ira gukindira guthurwo kwa Anne wa Iguru kana hihi gutetia ate andu a Kenya macoke githurano tuma na Grand Chania twacokia ngatho
na ndio ni mwena thoko ya marigo nocio nicio tugakare muthenya ungi tumana MCA wa kuma kuria biashara ward kuria Roiro Elijah Njoroge Asante sana. na ningituma na Stano Njoroge kuria mwena wa Ikino Stano Wanjiko yaruga marakoma marimata huko ninge MCA Ngoge Thithia ona no urakoma marima oigana uguo no ndiremenyerera tondu ndungihita mbogo athuge ni ng'ombe tukurikia hwaini tukorwo twina njenga thiini wa tabara ito ya kera thimo 22 inya iroiga atiriri gwathikira mwathani na kwinyihia gutumaga mundu atonge ateo na ature matuko maiki ugatonga warikia gutonga ugatio kogo warikia gutio ugatura matuko maiki asante sana mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.